God kveld. Og takk for at vi kunne være her. Takk for møvlegene at kunne bruke hese i hølene. Og også en takk til samkomna fire bønene som stod opp for til jeg søkte samkomna. Vi vet at dette er et sted som det har vært byen ekvor. Her er det trofast folk i kjøkkenen atterlig nå som har steg i forbøn. Ikke bare for edsøkte samkomne, men øsne okkom og okkara nastatlige atterlige øsne. Og det vil jeg vil takke til kom for. Vi tar en særlig gjest med okkara her i kveld. Han øyder Timothy Cho. Jeg har den framløgu rett at arbeide i samme fellesskapet som han, Open Doors, og omkring til vidt startsfeller. Timothy er en øyla milder med. Han er øyla gløkker. Han ferdast inn i stø, det vil si parlament i England. Han er ved rådkjøve for politikerne her. Han ferast inn i parlamentene og i Europaparlamentet og grøyer fra støvene som er i Norðurkorea. Og også for tåser han nekv om troar fralse og ta framutjer at hvordan tutninga mykje det er. Men det som vi også kjenner Timothy for, det er at han er oppvaksen av gøten under Norðurkorea. Men akkursvekna og i nøye gods så er han i midten okkara her i kvöld. Og det kommer han at grøya fra. Open Doors er en fellesskaper som byrja i 1955. Og så ser han utvikla seg til det at vi er en allhems fellesskaper som begge smuklar bibler, men også bergas for mannaretten. Og her okkar særlige tjattnjøtje er etsøkt kristen. Så jeg får lykke at lette løtene i Herres henter, og så kommer Timothy Cho opp, og Danjal av Rana han omsetter. For jeg vil takke deg for at vi til kveld kunne være sauna av hesen det. Jeg tar deg for Jesus samkomna, jeg tar deg for det bønarløyve og den stolen til jeg også viser til jeg søkte samkom. For jeg vil be at om at du kommer til noen frie i vrokken kveld, og ankersvekkene at du åpner okkar eie. Og ankersvekkene at øysene at vi skulle møte til noen frie i kveld, øysene som Timothy tåser om sitt liv og om støvn i Norðurkorea. At du øysene setter gjørst og okkar i brand, så vidt øysene kommer liva og et ännu sterkare förbunarliv för de ätsökande kyrkene, okkara land, hesen bøyden og okkara ekna bøtten. Jesu navn vi be. Amen. Wow, quite many people are here. Good evening. Folk i kveld, velkommen. Godt kveld, sier jeg. Thank you so very much all the way. I know North Korea is very, very far away from where you live, but it feels very close as well. Jeg vet at Norðurkorea øyla lengt fra her som vi er nå, men det føles tatt vi alle gav. Several years ago, and the man who is now standing in front of you, but he had this picture years ago when he was age 9. Mävren som stände framför sig nu för många år sedan till han var nutjare gammal till hej han en mynd. That young boy, he was just about 9 and he was sitting at the train station and he was in tears and crying out because he realized his parents all of a sudden left. Nutjare gammal så satt det som drunkrum av en tågstøy i Norðurkorea og græt til at han skilte til at foreldrene knapplega var færre. Det var rundt.
And he didn't know actually how to start, where to start, and all of a sudden darkness, coldness, the frozen feeling, it came from that moment. Han visste ikke hvordan han skulle börja, eller hver han skulle börja, men ta kom heta myskre og heta kalda känslan in i vran. And all those years through and until today, I never expected where my life would be come to at this point and where I could even travel to this beautiful island. Og jeg nødde hese i årene, så vant jeg omgang i at eller så kunne jeg ikke sørge fyrbæk hvordan mitt liv for å være, det skulle feres sånn jeg, og at jeg en tag skulle komme helt til førje. So I'm going to unfold all that story of the account, how I end up and living in a democratic society today. And I am also proud, but at the same time, we do have to know that is not something for granted. Jeg skal så greia fra hese søvnen kjem her i kvöld, om hvordan jeg kom herfra og til å slippe livet gjennom demokratiske landet, og hvordan det samståndes ikke nækka som vi må teka for givet. Someone told me today, when I think of North Korea, and that one image comes to that person is an alien. Og i det så var det en som fortalte meg at ta jeg hos i Norðurkorea, ta myndet som kommer fyrir meg som et rundarvesen. Because you only see from that media is about the Kim, he's quite fat. Det eneste som vi sutja i milen og tjokken, det mindre av Kim, og han rettelig feiter. It's not very much about people's life story, you can hear it, but you can hear about his hairstyle. Man vet ikke, man først nekva vita livet til falskje, men det først alltid vita hairstylen til Kim. And how people cheering for the Kim family, it's like a god. Hvordan folk takker seg av og nærmest tilbya Kim-familien som en god. Many things, that is not the actual picture of this country's life. Men hatt det jo ikke ta verlige amenten av liven i Norðurkorea. The life in this country is very, very dark. Livet og gerandesteven her sera myrskur. And thankfully we have a modern technology today. When you just click on Google, you can see how dark it is through the satellite. Nu det vi moderna tøkne, så kunne vi jo bare fære inn av Google og trusta, så sutja vi satt litt akkurat hvordan myrst det her. And there are 25 million population and living in that darkness. Det byggva 25 millioner folk i hese myrskrene. And Open Doors put North Korea on the top rank of the persecution for almost 20 years now. Og Open Doors har haft Norðurkorea overast av listan over land her som kristne vil utsagt og i 20 år. It's because systematic persecution from age 2, all that stage of process, how people are step by step brainwashed and indoctrinated. Det orsaka av en systematisk forfylking, lukka fra at folk 2 år gammel, så var de heila vaska og indoktrinera i opplard og i hvordan de skulle visa kristendommen fra seg. You cannot tell what you saw today. You cannot pass on to someone what you heard from someone today. Or you cannot make a plan. You want to drive through the tunnel and you can go to your capital city today. But North Korea, that things are not possible. Du kan ikke fortelle folk hva du ser i det. Du kan ikke fortelle dem hva du har hørt i det. Tid her før en tid kunne fære i jøkken unnsjåtunnelen til havnar. Det kunne Norðurkoreaner ikke utan løyve. And today, actually, I visited, you call Embassy of Iceland. Og i det var det så vidtja i konsulat Osland i havn. And I thought I need a passport. Og jeg helt at jeg bruk for en passe. And I knock on door. Så jeg benkar på. And I just
bravely introduced myself to them. I'm from North Korea. Så Jarver som så för in och säger att ju Norrkorea. And this lady was shocked. Men konan hon var chockerad. And that is a peaceful and democratic and very calm and beautiful Faroe Island. I love it. Och här dejligt och vackert och fredligt och demokratiskt här i Färjön och man ser det väl. It is true in North Korea there is only one hairstyle is allowed for boys. I Norrkorea det så att dranger har bara lov till att ha axlar frisyrer. And you cannot wear jeans. Du kan inte gänga cowboybyxor. And you cannot wear that skirt. But some of your teenagers, they really like to wear that short skirt. In North Korea, it's not allowed. Och som jenter så det inte lov att gänga nidайлon. Självklart det då. And there's only one TV channel. Här bara en sjónvarpskanal. When you buy TV, and the authority come to your house and they take out all the channels. They only leave one. Tar du köper sjónvarp så kommer myndlagarna hem till tön och så minglar där vi sjónvarpen så att det bara har en kanal. And they regularly come and check that TV channel if you try to connect with another way. Och tar komma regelbundet och kanna att du inte har pilka vid själv så att du kan hitta så. This was one former North Korean high-ranking defector. En avhoppare som var högt uppe i nordkoreanska systemet. And he defected to South Korea in 1997. Han flyttade till Sydkorea i 1995. And he helped to craft North Korea's Ju-tae ideology. Han var vid till att göra nordkoreanska. In other words, that ideology is a state religion in North Korea. Han var vid till att männa statsreligionerna i Nordkorea. It means self-reliance. Han märkte till att and he said this. He var aldrig där själv. From intellectual standpoint, från en intellektuell självmedvetande säger han. It can be said without hesitation that the entire country is a large prison society. Från en intellektuell självmedvetande så kan man säga att det är utan iva att allt samhället en stor fängelsesklive. Information blockade is complete from both outside and inside. Det är fullkommen blockad av kunning både in och ut ur Nordkorea. And you can't read, you can't watch, and you can't hear everything. It has to be only follow the one way what the government tell you to do so. Det enaste som du slipper att läsa eller lusta efter eller söka det som myndläggande säger att du slipper att söka. The UN Commission of Inquiry reports on North Korea in 2014. I 2014 så säger en esteståndare om Nordkorea. They conclude that North Korea's human rights violations make it a state without parallel. Jag säger till att brotten av mannarätten som händer i Nordkorea pura och är lika för sig själva. Because that every subject of crimes and abuses against the humanity in North Korea is a list of deep concern. Och att listen över brott av mannarätten som händer i Nordkorea något som vi skulle persecution is number one. Sorry. You can imagine why Christian persecution in North Korea is number one. Så det kan nog att det kan kvui akkurat förföljningen av kristna i Nordkorea översta listan. Once you hold the Bible and once you bring or any scripture of from Bible or involved in the activities, you are going to become spy in North Korea. Och så känns det hellre en bibel eller en part av en bibel eller att du är vi och i ankron som behöver vi kristendomen att göra så vill du räkna som en njösnare i Nordkorea. And they think it is a rival. It is the rival to personality cult. Och det är ju att vara en rivaler eller en fortsättare till personlighetskulterna som är runt om Kim-familjerna.
So between 33,000 and 40,000 Kim families monuments, wherever you go, there are big Kim family statues in North Korea. Norðurkorea akkurat ångstan I mellan 33,000 og 40,000 standmyndir eller værar av Kim-familjene som folk var byen om at heira alla tøyna. If you do not bow to it, and you will end up in a prison. Om du ikke budget det fyrir som standmyndene, så først du I fangsel. And every single of household, they have a Kim family's picture frames. Og alle husarhald hava en mynd av Kim og av vetsjene. So when children receive kind of certain government supplies, before they eat and open it, they have to bow to that Kim family's Så picture frame. ta folk bøttene få akkurat fra staten og fra kommunistiska staten, så må de de leta disse gavnar opp, bodja seg for myndene av Kim og takka for. That's what United Nations reports analyzed that around 400,000 prisoners were killed in North Korea's prison camps. En rapport fra ST sier til at det en 400,000 fengar som dryptner I fengarleven I Norðurkorea. It was only in the past 30 years we cannot, however, analyze it further back to past decades. Det bare til senaste 30 årene. Vi vet ikke hvordan stående hvis vi får en lang rett. And there can be more, and even when we see today over 250,000 political and Christian prisoners, Og aller helst detaljer enn hakret, vi vil sige at I det det 200,000 politiske og kristne fengar. and Christians end up in a prison simply because they follow Jesus and their faith in God. Og kristne enda I fangsle bare fyrir til at det trykker av Jesus og til det fylltje hånd. They say the fundamental love that comes from Kim family. So they have to, you have to show your loyalty, and you have to devote to them that you are loving Kim family. Tanken I Norðurkorea tann at Kim-familjen viser som kærlega til tikkun, og tog imot tid eisne viser tikkara kærlega og tikkara lojalitet til tarra. And you're not doing it, those Christian prisoners are in prison camp. They are being tortured by steamrollers. So people who experienced and witnessed from prison camps, they testify today. Og kristne som I Norðurkorea, de vera punt og plavaje og iverkort av dampvalsar og neisne, sier nøkra time som flytt ur fangselen her. And what about chemical and biological weapons in North Korea? The world and international communities extremely concerned about these weapons. Og allheimsamfellet jo øyla væren og øttast fyrir de kemiske og biologiske våpnene som Norðurkorea hevur. And these prisoners are being used to experiment of these weapons. Og Norðurkoreanska stjøtnen, hon brukar så fengarnar, de kristne fengarnar til at testa hese våpne, om det rikka. In the past 3 years, there were 2 cases of chemical weapon assassination happened. One was by Russia and one was by North Korea. Senaste 3 årene så vidar vi om 2 avlopp vi biologiska våpen som hent I heimen. Anna var Russland som drep en diplomat og hitt var Norðurkorea som drep en. This means everything, even when North Korean people speak about the situation in North Korea, we do also think of what kind of attack might come as well. Hetta gjør så til at vi Norðurkoreanar tås og omstøvende I Norðurkorea, så hugsa vi det som hver møvlig og allop for å komme mot rock. So everything has to be secret, being a Christian in North Korea. Så alt må være løgnligt, eisende til at være kristen I Norðurkorea. And I don't have to be secret today because I don't live in North Korea. Jeg behøver ikke være dulter eller halda meg løgnt om til jeg bygger ikke langer I Norðurkorea. But today I want to share about how many people are millions are still in this country and who cannot even freely follow and faith in God
and worship like what we do today. Men jag är för att dela vi tycker om hur några miljoner än liv och i oss land och inte kunna samlas och inte kunna fruktvisa till sig vad Jesus. From my early brainwashing education about the Kim family, and I was brainwashed itself, and I thought they were my God. Från ungen ålder så blev jag hela vaskar Kim-familjerna och fick jag veta till att de var som godar. I had to think about them, bow to them, and speak about them every day. Jag måste huxa om det, jag måste bodja mig för dem och jag måste tåsa om det kvände. No time I had to think what was wrong and what was not right. There was no wrong, right, that perception you can develop for yourself living in North Korea. Det var väldigt gärna ångade tog till i det höver att för att huxa om det var rätt eller skarpt. Det är inte plats för tog i Norrkorea. I still remember in 1994 and August, and July, August. Jag minns att i juli eller augusti i 1994. So when Kim Il-sung, first Kim died. Kim Il-sung, den första Kim døde. It was raining season that time in July usually. Det var regn tog det är vanliga i juli månad. But North Korean TV said, even the sky is in very sorrow and sadness because Kim died. Och norrkoreanska sjónvarp säger till att skalt himmelen gråter i det att Kim är död. And I asked my father, are we going to all die because Kim died? Och jag spurgade pappa men färra vidare att dodja till Kim nu döde. And I was a boy that time, and then my father said to me, no, we are now going to follow the second Kim. Jag var bara en smådrunk att ta, men pappa han säger vi mig att nej, nu skulle vi fylja till nästa Kim. What they called dear leader. Det som de kallar att han käre lejaren. But today's Kim called the succession, the great succession. Nu kallar vi Kim till att han stora efterföljare. I didn't know who I was or what I loved. Jag visste inte kvar jag var eller kvar jag älskade. Or what my dream was. Eller kvar jag drömmar i heje. And you can imagine particularly after my parents left, all of a sudden it was happening. And then I ended up living on the street in North Korea. Och det kunde ju att det kan kosta vara ta och knappliga föräldrar kommer flytta ur landet och är ända i utgötne. And one of the last times I saw my mother and she was waving at me on the train. En av senaste ferien när sa mamma mina vart här hon vartrade till mig från touchen. And I didn't know that could be my last time to be seen her and for many years after. Vi visste inte att det var senaste ferien i många år det för oss och mamma mina. And seeing my father after about 9 years, I didn't even know he was standing in front of me was my father. Ta Jesus sa mötte pappa mina natt och år sedan ta visste inte en gång att det var pappa min som stod framför mig. I did not know how to react, even if he was my father I knew. Jag visste inte hur jag skulle reagera på att det var pappa som stod framför mig. The heart was closed to myself. I grew up without parents and their love. Hjärtat som var i harsht när jag var uppvuxen utan föräldrarna och kärlek höra. That's why I like that one of a cartoon called Frozen Heart. Men de väl en tecknare som heter Frozen Heart, alltså kallt hjärta. And it took me for many years until the frozen heart to melt down properly. Det tog många år som en mycket kalla hjärta för att hittna. I did once thinking about how I could become just normal person living in North Korea. But it was not possible for me as well. In North Korea, they control people by 3 different classes. Jag kunde ju huxa med att alltså det som är yngste själva var att göras av vanliga personer i Norrkorea, men det var heller inte görligt som är. I Norrkorea har vi falskna stort vid att det var delt upp i 3 flockar. This is kind of hypocrisy. North Korea defines they are socialism or communism, classless society. Ja, det är ju dubbelmoralskt.
till att Norðurkorea säger till att det är ett klassalist socialistiskt samhälle. And they have core class about 25%. And they have a core wavering class about 50%, could compare like a middle class. And they have a hostile class, the most discriminated group of people in North Korea, which I was belonging there. Det har en chattande bulk som är 25% av folket. Och så har det en det som vi får kalla en medelklassa här som är 1,5%. Och så har det som är räknat som fudgenda klassen som är till 25% och i tog-klassen ända i så. And because my father escaped to another country, and from that point I belong to that class, and my children will belong to that class, and my grandchildren will belong to that class. We generally keep following that classification itself. Og enda i her som flotjen bare tog at pappa min valgte å flytte ur Norðurkorea. Og bøttene kommer til at jeg eisne ved her, og abba bøttene kommer til at jeg eisne ved her som flotjen, altså i flere atterlig. I survived enough living on the streets with friends, sleep on the concrete, under bridge, in the train containers, picking up food from the floor. That was my childhood life, but now I have no future in this society. Jeg overlevde av gøtten i Norðurkorea, sammen med vinn, vi sov av betongen, vi sov under brun, vi sov i togvagnen. Hatt av mat som vi funnet av vennen, og hatt av badendoveren som er. And so when my age was finishing around my high school, and I had decided to escape from North Korea to go to another country, so cross the border into China. Og da jeg var studentaskola alder, da jeg avgjørte jeg at jeg måtte flytte, og valgte jeg flere færre og marsje inn i Kina. So how North Koreans usually escape to another country, they have to swim the border. We call it Tuman River. Hottren som fleste Norðurkoreaner flytta ur Kina vi at færre i rom en å som heter Timon-øyen. It's heavily militarized, the border between North Korea and China. Marsje mellom Norðurkorea og Kina vil velvarst av hermannen. And there is no guarantees that you can survive while you're crossing the border. They can even shoot you if they discover you. Og det er ikke garanti for at du først overlever du klarer å komme i rom. Det kan skjøte at det hvis det er så gjør. And that border I escaped twice. I rom heter marsje måtte jeg flytte tverfer. The day I was crossing the river, and it made me in tears because when I finally arrived in China, I looked back my home country. It gave me the picture. Now I can't go back there for many years, which I am still here for 17 years. I cannot go back to North Korea. Jeg får at jeg græt den dagen, da jeg får i rommet så ånda, svær med i rommet så ånda. Da jeg kom i rommet så vendte jeg meg vi og hukte i Norðurkorea, og jeg visste til at jeg kunne jonga det færre atter her. Og jeg har ikke vært her i 16 år nå. I still love my country. I love my people, and it's beautiful landscape. One day you must travel to North Korea, see that beautiful country of that politics, that however persecuting, oppressing, killing their own citizens. Jeg elsker landet, jeg elsker folket, det er øyla verkers land, og til må alt færre her, enn det får mølleggen. Men den politiske skipan her, den forfølgingen som finnes her, det her som er legge land. But it's not even proper politics I can define. It's just a totalitarian society under the Kim family from Kim 1, Kim 2, Kim 3. Det er ikke en gang et veldig politisk samfunn. Det er bare en totalitær stater som er større av Kim-familiene, Kim 1, Kim 2, Kim 3. Now in China, I was experiencing with God's opportunity and process, because in North Korea you couldn't contact with church and missionaries, but come to China, now you can see some missionaries and Christianity in there. Nu, da jeg kom til Kina, nu opplevde jeg at Gud gav meg alle disse mulighetene. I Norðurkorea, her kan man ikke færre i samkommer, man kan ikke hitta tro på det og sånt.
alla dessa möjligheterna fick en nu till kom till Kina. There are many underground Christians as well, which I will explain to you more about later. Det är ju öland tryckvande som lever under jorden. Det får jag greja närifrån sept. So this somehow I met with the missionary who came and he told me that I'm going to help you from there in China. Och på ankra mata så mötte jag en trupare i Kina och som säger till att jag ska hjälpa till. I was wondering why this strange guy come to me. I don't even know him, but why he wants to help me. Jag undrar då hur jag lökne för kom till mig in. Jag känner han inte. Jag vet inte hur jag vill hjälpa mig. And a lot of suspicious mind I had in my head, and then I followed him and was ending up in a shelter house or safe house we call in China. Jag var öde illgrunna samar, men jag får så vid någon och han förde mig till ett show här i Kina. Those safe houses are operated by Christian associations. It's secret as well. And that is also supported from outside. They employ missionaries on the field as well. Hesa showen att det var richen av kristna fällskapen, lögnliga ofta. Och vi har stolar utanför och här är det fulltjänstjobare som arbetar i Jesu showen och hjälper till via räkar. When I went in the house, I saw a few North Korean children in the house. The man who's wearing the cross necklace, and he was looking after these girls. Jag kom in i ett show så här var flera nordkoreanska dröncher här och så var det som är från en så stora krossen om halsen som ansa jätta. I thought these kids were kidnapped by these missionaries. Jag helt att dessa barn är allra helst borstflott av som tror bara. It's because I was brainwashed very deeply in North Korea. They give these kind of sessions. Christian missionaries used to come to Korea and kidnapped children, and raped women, and eventually lead people into falling into that path. Och så inte det helt här vart han att detta var till sjönar som är ju hårst i Norrkorea. Att troparna kom här tar borstflotta bötterna, tar nejtåg kvinnorna och så förde det ett asammalai och somlai. They have cartoons, films, dramas, all is in depends on age groups designed for anti-Christian the portraits of these films, which most of us, even myself, believed Christianity was doing in that way. Norrkoreanska köttna brukar teckna röjer och filmar och drama för att visa rävmyndor om vad och till kristigera och det är allt efter hur gammal bötten är det som det skulle visa. Because of that, the suspicious in my mind, and also as soon as I see the cross necklace, and that scary came to me, I had to escape from the house. Orsakar är en illgrunnan och tog ibland så bänken tar jag så andra krossen så flyttade jag från sin hus då. And in fact, I rejected God's first opportunity when it came to me. Och jag visste jag hade haft fram med den första möjligheten som Gud gav mig. And what happened to me was, and I was arrested at the Mongolian border where I tried to go to Mongolia from China. Det som hände det var så att jag blev handtigen till i röntgenfärd ur Kina in i Mongolia. And sent back to North Korea. Och sen dratt till Norrkorea. And a lot of North Koreans, when they come to China, and they are being arrested by Chinese authorities, and most of them are 100% are sent back to North Korea. Flest Norrkorea eller alla Norrkoreer som kommer till Kina och blev handtecknade här blev sända åter till Norrkorea. North Koreans have been recognized by international refugee conventions. So any country go to, they say they can claim their asylum. Norrkoreaner är räknade som flotta folk av allt av fällskapen. Så mest till att alla ställen här som Norrkorea komma så har landet medlemmarna bundit sig till att ta emot dem. And they do not have a passport, and they don't even know what passport is. So once they escape from North Korea to another country,
that easily China defined that as illegal migrants itself. That's why they send them back to North Korea. Det som hände till att Norrkoreaner har inte pass eller något. Så vet inte vad det så tar kommer in i Kina så ser kineser att det är olovliga inflyttare tillflyttare här och då är det sent hem. And this process came to me. I went back to North Korea with other 17 people, and we were 18 people running around the Mongolian border, and Chinese soldiers were shooting at our direction as well. Så vi var 18 folk som rönde kom in i Mongolia och soldaterna här tar skotjet rockon. Men det hände så vi att här tog rockon och förde rockon åter till Norrkorea. And very few interesting questions. We were scared to go back to North Korea, and once we arrived, they were using many swearing languages. But they also asked us. The first question was, "Did you go to church and pray in China?" Och det brukade öarna glöd år om och tar vi komma, men det första som det spurgade och tar vi kom till Norrkorea var förtid och i några samkommer att bia med det var i Kina. And that was the first question I confronted by North Korean police. Det var första spårningen som nordkoreanska lagreglan sett med. I only saw this kind of what we call torture, beating, and in a different word, inhumanity, and an act of inhumanity. That's what I only saw from films as I grew up. But that was I could witness in front of my eyes in North Korean prisons. Den omänniska likan och den önskapen och den pojning som vi sa i hos nordkoreanska fångslån var så som bär sig av film av. And you can hear the screaming from your next door inmates and beating and the blood around. I'm not going to go into too much details because we have children. But till steg så skulle jag för onakar smålåter men man var här så sa man folk blev bart och slien det var blå alla ställen och till hörte ur granna klivan och så folk ropte och ulte. Once they defined that you are Christian prisoners, and now they are take you into different classified side, which you end up with political prisoners. Som kristen så vill sätta spjältor att ha spjältor och tyvärr så för det samma vi är de politiska fängelserna och i fångslena. And I have seen all this persecution for many years in North Korea, but I still ask myself, why do you have to do this against Christian people? It's just one of the religion. Why do you have to do it? And I still want to ask this question to Kim family actually. Nu har vi upplevt dessa förföljningarna men jag vill ha ännu hotla spyrja. Hvor det nøyert at gjøre så hvert måte til de kristne til bare en atrånar akkurat som alle hinner utikker egen. Og jeg kunne virkelig huske bare spørst hvem familiene etter. I'm not sure if any of you heard Korea was the second Jerusalem of East Asia in early 1900s. Det var som tid har hørt at Nordkorea var kallet ta sadna Jerusalem i Asia først og i and first Kim, he was a Christian when he was a boy. Den første Kim, han var kristen da han var smådrong. And his mother was baptized by Billy Graham, father-in-law. Og mamma hans var døpt av svea pappa Billy Graham. And in North Korea, they had many Christian hospitals, schools. I Norðurkorea var nekv kristen sjukhus og nekv kristne skolar. And the family who come from Christian background and ending up by itself persecuting because of religious come to they think is making them rival to this personality cult. Og henda familjen som var kristen enda så vi själva har förfyllt de kristna tror jag att det blir en hattan emot
tar egne trygg ved at jeg folk skal lyde av teg. And someone was once argued, no other communist regime has ever been as North Korea, where the Kims are treated as a virtual deity. Og en granskare i Norðurkorea har sagt at ikke annet kommunistisk land har vært som Norðurkorea her og i den leiende familien, altså Kim-familien, vil se som godar og hendet något. And I'm not sure if you remember a Romanian dictator, Ceausescu. Til minnes ganske rumenska einareisherren Ceausescu. He's the only one who you could briefly compare, many historians say. And when he went to Pyongyang in 1970s, and he was fascinated, people were cheering for the Kim family. Og han kanskje han som kommer nærmest til tilbyan av Kim-familien som sitter i Norðurkorea. Han var selv her i 70-årene og var fascineret av å sitte hvordan folk tilbya Kim-familien. When he came back, he tried to build the same power as like North Korea, pass on power onto wife, brother, and his son as well. Så da han kom atter til Rumænia, så rønte han å bytja ta sommerskipene her, han gav vald i til konusøyna, til bøttene kjøsher, til familien annars. It was rejected by Romanian people in the 1990s. Men i 90-årene så vendte folk seg imot jo. After about 2 weeks, I was in North Korean prison, and now I could not stand up, I could not sit down, and I could not even write down any single of word. At han har vært i fangselen her i Norðurkorea i 2 veker, så klarer jeg ikke å standa, jeg klarer ikke å sita, jeg klarer helst ikke å skrive noe nye. And they sent me to my grandmother's house. Så de sendte meg hjem til ommen. And I asked my grandmother, I have to get out from this country, and because once I recover from that torture, they will come back, ask me to back to interrogation as well. So that was the only opportunity I had, which I made my second escape to China. Jeg sier vi om mine beina veien at jeg må flytte ur land nå, til så kjøtt som jeg kommer til kreftene etter, så fæder kommer etter meg etter og skulle avhøre meg, og til enda så vi hadde flyttet fri ærefer til Kina. And God has given me, had given me the second opportunity when I crossed into China again. Og ta gav god meg så etter jeg mulighet, da jeg kom fri ærefer til Kina. And this time, no more missionaries though. Hesfer så var ikke trobare for meg. Now he allowed me to meet with other prison mates in Shanghai, and one of them was a South Korean gangster. Hesfer så møtte jeg øren fengen, da jeg enda i fangsel i Shanghai, og en av dem som satt her sammen med meg var en surkoreansk gangster. So my story ended up in Shanghai was I went to Shanghai American school in hope that they could help me to get to a democratic country. Jeg får til Shanghai, og jeg får inn av den amerikanske skolen her, til jeg helt at de kunne føre meg inn i et demokratisk land. And 9 of us, however, it was a public school, we couldn't get any support from them, and Chinese police came and arrested us. Men så visste seg at det var bare en vanlig allmänna skole här till kunde inte hjälpa oss några mata och så kom kinesiska lagreglan och han tog oss. And I lost to the last hope, and because I had to think of another repatriation to North Korea. Och jag miste alla vån som jag hejade till jag nu visste jag att nu till så la fram en firma var att bli centra till Norðurkorea en av rätt. The Chinese police told me North Korea will bring helicopter aboard and you will send back to North Korea by these transportation. Kinesiska lagreglan säger till att Norðurkorea kommer efter där vi turligt eller bate och så för att det är till Norðurkorea. And if it happened, I would be publicly executed. Och om det här hade hänt så hade det tidigt med döven offentligt. And I couldn't be here today. Och så hade jag inte kunnat vara här idag. So in prison, and I was crying every night. I was just about 16 and 17 actually that time. Jag var 16 år gammal när jag satt i fångslen i Shanghai.
this Korean gangster, we speak same language between South and North, and he asked me, why you cry? Og jeg græt først kvöld, og det er en surkoreansk gangsteren, vi tåser jo samme mål i Norr og Surkorea. Han spurte meg hvor jeg græt. I explained to him the situation, and those prisoners, although they were all criminals, they felt very sad because I was the youngest prisoner in that prison. Jeg greide dem fra mine støve, og alle disse fengene tar man tøkte synder med til at jeg vet den yngste som er her. But he was reading a book. That book was called the Bible. Men hesten surkoreaneren, han leser en bok som heter Bibelen. And it's a bit strange, a gangster reading the Bible, isn't it? Jeg synes det løy at en gangster leser Bibelen. And he asked me, well, he just told me you could try read the Bible. Han sier ved meg, du kan røyne lese Bibelen. And I asked him, what do you get when you read it? Jeg spurte hva fer man tar man leser så botsene. And he said, you will find out. Han sier, ta finner du det. And the second thing he told me, he suggested me, but he was kind of older, you could start pray. Og han malte meg reisende til at røyne bia. And I asked him, how do you pray? Så jeg spurte, hvordan bier man? I didn't know how to pray. Jeg visste ikke hvordan man ber ta. And he said, well, you just say amen at the end of your words. Han sier, du sier bare amen til du sliver til oss. So this is going to be my message to you, how we start amen. And that is very also important, how we find the different and salvation through that process. Og det min vittnesbord at man kan finna frelsna og på hända maten vi säger amen at enda. So my first prayer, I was thinking, what do I need? Yeah, I wanted to survive, and I asked God, I don't want to die. Amen. Jo, jeg satt her og hugsa i kvært hvile, og jeg sier, vel, jeg vil ikke dodja, så jeg sier, god, jeg vil ikke dodja, amen. That was 17 years ago, my prayer in that prison cell. I still remember it. Det var den første bønnen jeg ber som 16 år gammel, og jeg har så fangselsklivet, og det minnes den enn. And then it encouraged me to add more words, which I prayed many times a day. Så det er meg til at legge flere år at sett, alle tøyene, så jeg ber flere for om det igjen. About about 4 or 5 weeks, I was praying and keep asking amen, amen, but I didn't hear anything. En 4-5 veker så ber jeg sier amen, 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 alle tøyene, men her hendte jo ikke, jeg hørte jo ikke. I actually did ask that gangster, do you actually hear anything when you say amen? Så spurte jeg en gangster, så hører man nækka at du sier amen. And he laughed at me actually. Og han flente. And then I was quite unsure whether God would exist or not. Og jeg visste faktisk ikke om Gud fanns det eller ikke. Then I determined that, okay, let me ask God something in a different way. Så jeg sier, men la meg spørre Gud på en annen måte. So I said, God, if you give me freedom and get me out from this prison, then I will devote all my life to you. Så jeg sier, Gud, hvis du gjør meg frelse, fører meg ut av som fengselsklivet, så skal jeg gjøre mitt liv til tog. But if I sent back to North Korea again, but during that process, I even tried to kill myself, then I will deny his existence. Men om jeg vil sende atter til Norðurkorea, så skal jeg røyne for det første røyne at jeg kan løye av meg selv, og annars at jeg har nok til fullkomlig. So during that period in that prison, each time I say amen and putting my hope in God, I was betting everything on that specific one number. Så alle hese tøyene tar seg til fangselen i Shanghai, ber hese bønnen og sier amen, så satser jeg alt på den ene hesten. And I was desperate. I wanted to survive. Jeg var desperater, jeg ville iveliva. First time ever I saw a lot of different types of food and people wearing different clothes and smiling and different lights. I first saw that was in China. Første ferie jeg så imiskan mat, første ferie jeg så imisk lit av ljósen, første ferie jeg så folk imiskan klævån hvert da jeg kom til Kina.
I did not want to die at the age of 17, and after I have seen different worlds just within past few weeks, behold the past dark life I had in North Korea. Jeg ville ikke dodge, som bare sier han gammel, nå tar jeg endelig jeg se en annan heim, bare några få veckor, han var så nær på allugavel. And that word now is asking God's existence and His salvation and freedom. I was desperately praying probably 20, 30 times a day, and in prison, day, night, just kept on saying that word and amen, amen. It became singing myself. Helt og i kanskje 20-30 for dagen, alla tøyene, at si hese som i årene, be hese som i bønene, og ta vær byrjanen til mine frelse. I don't know if you ever heard this song. Amen, amen, amen. And you know what happened after about 2 months? Vi vet ikke hva hendte en 2 måneder siden. Two people were calling me, visited me in the prison. 2 folk kom jeg vidja med i fångslen. And I thought they were from North Korean embassy. I visste ikke at de var ur nordkoreanske sendestående. When Chinese police holding me on both sides, but my legs couldn't move, was shaking because I knew it was going back to North Korea. And it was kind of you going to death penalty process, finalized. Lagreglementer tar måtte bära med vidja det tog at jeg var så bange for jeg ble sendt rett til Norðurkorea nu at beinene bor mig ikke langer. But when I went outside, there were 2 people smiling at me from far away distance. Men da jeg kom ut så sa jeg at her stod 2 folk lengt borster. Jeg sa tydelig at det smultes til meg. And they were not North Korean agents. Nei, det var ikke nordkoreanske agenter. There was one Asian guy, he was a South Korean guy, and one Westerner. And they were showing me beautiful smile, like you are smiling. Og det var andre der var asiater, han var solkoreanere, og hin var en vesterlendinger, og der smultes vi vøker og smøyler, akkurat som tidsmøyles til kveld. My first expression was thank God. Det første som jeg husker var takk Gud. They came and explained to me, after we were imprisoned, detained in prison, there was something happening outside the prison. This international petition went pressuring on the Chinese government not to send him back to North Korea. Det greide fra at medan vi hadde vært fangslet, eller tar vi vår tikkner, så blir jeg en rørsla at hente utanför och nästa trust blev lagt åt att kinesiska stjärnorna om inte sända oss åter till Norðurkorea. The American school students, they were young students like here sitting. They took photo of us while we were arresting by Chinese police, and that was passed on to journalists and BBC, Washington Post, and French media. All that media was pressed on it, and human rights Christian groups were protesting in front of Chinese embassy that time. Och tar vi blev handteckner så tog närmingarna av som skolan tog mindre av oss och hesa mindre blev så första sända vi är till tvinda folk som BBC, Washington Post är stanna och allt detta Atlanta mila områden gör så att det blir störst trust lagt och kinesiska stjärnorna och fällskaper, kristna fällskaper och mannarättande fällskaper. And it was all happening during my imprisonment there, and I did not know anything. Det hände allt medan jag satt i fångslen här, men jag visste ju inte om det själv. All I was asking God to help him, probably God was mobilizing all of this. Medan jag bad till Gud så var han i färd vid att göra allt det här. And finally, China decided to deport me and my group, other 8 women, 9 people, to the Philippines, not to North Korea. Och att ända så valde Kina att visa oss ur landet, men det sände oss till Filippinerna, inte till Norðurkorea. And they even provided a
plane. And also they provided some bodyguards as well. I was not important. I was just, a small boy. I was even shorter than this time. Jeg var Kina sendte flåfer, sendte vi flåfer og vi bodyguard og øtlån. Ikke tror jeg det var viktig, det var bare en liten dronker, en ta lakre enn jeg i det. We call freedom is not bestowed, but it must be achieved. Frelse ikke noe som vil give følelse til, noe som man må vinne eller få. And perhaps you are very familiar what's been happening centuries as well. American independence in 1776, and French Revolution, and Communist Revolution, what's been happening tragically, and World War I, II, collapse of communism in the 1990s. De kjenner kanskje vel til søvnene og det som hendt fra amerikanske koldveltingene og i 1646 til franske koldveltingene, kommunistiske koldveltingene, for annan hemspartiet og så fattige kommunismen i eisene. What we have freedoms here, young people particularly, that freedom is not come from an apple tree. Det som frelse som vi har i det at det ikke dottet nere av trøven. And that is not something for granted. Det ikke noe som vi skulle takke for givet. And this man standing here in front of you today, he cried, he was even tortured. I still have my torture scars. Det som er som stender fremme for dere, det han græt, jeg ble punter, jeg har en ber i en arrene fra tog. And for this life, where you live in this beautiful island, how peaceful and democracy it is. Og tid her, tid bygger vi her, og jeg som vekra og frialige demokratiske landen. I had to achieve for this, and that's what, and it must be achieved. It was once said by President Roosevelt. Jeg måtte strøyes for dette, og hadde sitatet om at frelse ikke noe som kan gjøres til Roosevelt-presidenten fortsetter som sier det. I was very scared in the darkest, coldest, and scary, and imagining of I could be killed at any moment in that prison. 4 times I was imprisoned during twice escape. Jeg var øyla bønnsjen, da jeg sa til som myskren og jeg som kultan og i fangselen. Øttais firman Løyve, jeg var 4 feriener i fangselen, der var feriener da jeg flytte. One thing I am still proud of what I did, I put my faith and hope in what I couldn't see, but for God's miracle. Men jeg er en ærende av egnet som jeg gjør det, og det var til at jeg setter mine vogn og mitt alit, og det som jeg ikke kunne søtte av Guds under. And be faithful in small things, because in them that our strength lies. Vi er trofastere til lytla, til i hæsen ligger okkar styrke. We're living for faithful, not for successful. If we follow some kind of success, we get tired of in the end. But if we follow our faithful life, you gain your happiness. Vi skulle holde fast ved trofeste og ikke strøya etter at være successfull. Om vi strøyas for å være successfull, så er vi trøtt av denne. Men om vi holder fast ved trofeste, så hva? I didn't know anything about. How did you end this? Yeah, godt. Look at me. It's not here, sorry. I did not know anything about different denominations and all these Protestant, Catholic or Muslim. I did not know anything about these different religious groups. Jeg kjente jo ikke til imenskar læregreiner eller troaretninger innenfor kristendommen eller til protestanter, katolikker, noe som helst er ned. Well, I went first place and asked was God. I asked God. Første steg her som jeg leita i og for at spyrja at det var tja god. And the word, my most favorite word is Amen.
Och favoritåret som ännu det. Amen. Please allow me to say this. God makes impossible things become possible. That's what I witnessed in front of my eyes. Låt mig säga att det här är god gärda och möjligt. Det var det som jag upplevde i min egen ögon. From abandonment, homeless life, twice escape, 4 times imprisonment. I am still young, isn't it? Fra att vara sviken, att ha boa götterna, flyttar tvärfärnar och fångsla 4 färnar och igen en unge bävare. And I ended up in the UK in 2008. I 2008 så ända i Stora Brättlandet. I did not speak any English when I came there. Jag tog ju inte engelskt år då jag kom här. I was starting over everything again. Jag började i pura och nutjon. Went to school, college, and university, and I have 2 university degrees in politics. Jag får i skola, får jag alla skolaskipanna, studentaskola, universitet och har nu 2 universitetsgrader i politik. If we do God's politics. Sorry, what did you say? I said, if I define that word, it's not international politics, but God's politics. Jag vill kalla det för Guds politik och inte allt politik som jag känner till. And one journalist, a few weeks ago, UK had local elections, and I was actually a candidate there. För några få veckor sedan så var väl i Brättlandet och är värd väl även här. I'm not going to say which party I stood for. Jag ska inte fortälla dig vilken flock jag står för det. But what I'm proud is I was able to join any party I wanted. Men jag är stolt att jag kunde bli parsta och tog flocken som jag själv ville. In North Korea, there is only one party. I Norðurkorea är bara en flock. I could not join there because I was belonging to hostile class. Och jag slapp en gång av livet här tror jag det var parsta och fortsatta flocken. During my election, it spotlighted around the international media. Not because of the party I was standing, because someone who ended up that kind of most miserable life and escaped from most totalitarian society, but was able to stand in a democratic election. Jag fick negva omröva till att inte till att jag var så fantastisk att flockra det där i kyrka boskapen som flockra, men jag tror att jag var komma från här som är väl heimlösa och götterna flyttar i Norðurkorea och nu har jag ända möjligheten att ställa som vällevna. And a journalist once asked me this during one of the interviews. What does UK life mean to you, Timothy? Och en tog med och spurt med Timothy kvärt mäster så liv här i Brättlandet för det. My answer was 13 years of my life in democracy in the UK. It has helped me to discover who I am and what I love and care about. Att leva här i 13 år i en demokratisk samhälle har gjort mig möjligheten till att finna det för är och vad är älskar och vad är bryr mig om. And I stand for our democratic constitutional values of freedom of faith, expression, speech and opportunity. Och är stande för och grundlovfästa rätten och frälse till att trycka, till att tala och till att samlas. And that was my answer to this journalist. Så läs svära I till inda mannen. I read that every human being deserves to be valued and loved in God's commandment. Jag vill säga att öll mannaliv har rätt till att vara värd och vara älskade I Guds boven. Should we condemn all horrors and dictators that they have no entitlement to persecute or kill another? Så lät oss standa upp och se fra att enares herrar och äret här har ångar rätt till att förfylja eller att dräpa öra människor. And these words are not coming from me. These words are from the United Nations report
And it happens in North Korea, persecution, starvation, suppression. Det ikke mye år, men det i årene fra en ST-fragreing som sier at i Norðurkorea opplever de forfølging, hungersnød og ætsokner. Imprisonment, execution, enslavement, and forced abortions, and rape. Fangsel, tvungna fostertøker, nedtøker, drap. There are many words, and that report compared what is happening in North Korea is comparable with last century's Holocaust. And da fragrein så sier til at det som hender i Norðurkorea og i det kan samarbeides vi Holocaust under sedna heimsbardia. Is it happening only in North Korea? No, there are many other countries at the moment. Og dette hender tyverri ikke bare i Norðurkorea, det hender flere øren London eisne. And we recently seen what happening in Afghanistan and Syria and Nigeria, Yemen, and all these wars and conflict. Vi såg at det som hender i Afghanistan og Syria, i Nigeria og Yemen og i øren krukszonen og rundt om i heimen. And Open Doors last year's report, it says 300 million Christians suffer high levels of persecution and discrimination simply on their basis of faith. Og fragrein så Open Doors for i fjør sier til at 300 millioner kristne vil ætsøkt helt einfalt for terra trygg. And over 82 million refugees are wandering around that they have no home. Og vi har 24 millioner flotta folk som feras rundt i heimen som ikke har nægget heim. And tens of thousands of people are forced to flee from their home every day due to conflict, war. 20.000-tals folk må flytja fra sånne heim og kvann det årsaker av krutsjon og struger rundt om i heimen. And whenever I look at young people particularly, I really get encouraged and I want to tell them more and more and share all I can, particularly what's happening. And because where we live in this peaceful democratic life and societies, sometimes we are complacent by ourselves because we were born with this. Ta jeg suttje ung folk særlig, så vil jeg virkelig fortelle dem alt som jeg ser og oppleva. Tog at vi som byggva og er en demokratisk og frivillig samfunn, det så lett at vi tager det for givet til rettende som vi har. And if I may, by faith, let's say, remember faith and amen, those with these two words, if we can stand in what we call solidarity, because we have faith. That faith, we can see the beauty of humanity in God's creation. It is not something for be killed or kill one another. Lad oss standa saman i trygg, og minst la trygg og amen knutt saman. Lad oss standa saman i trygg, for jeg standa opp for det vire som i hver menneske, og skilja til at det ikke spørning om å drepa eller være dripet, men vi skulle suttja verkeligheten i Guds skapande av oss. And this is my part and reason why I am in this beautiful island and asking and urging you not to be silent in front of global suffering and persecution at the moment, because this is not beyond the matter. Og tog det i her i førgen og så vøkre øtsen og for at edja tekken til ikke at være kvirr, ikke at halda tekken kurr til det suttja til åretvise utan året som hender æresten i heimen. What you can do is make this language become soundbite. What's this happening outside the countries? Share with friends, share your relatives, your families on social media. And it's not hard things, small things we can take each of us. We take our part and we pray. Jeg får be deg om at bruka tekkere rødt, at lytta tekkere rødt, og lota vi tekkere familie, vi tekkere viner, og sosiale medier om det som det har hørt, om hvordan støvan tja tryggvann i æresten i heimen, og så la oss kunne standa sammen.
the Protestant theologian and an activist, you may remember recognizing Dietrich Bonhoeffer. Den protestantiske aktivisten, teologeren og presteren, de kjenner kanskje Dietrich Bonhoeffer. And he stood against Jewish persecution. Som han stod som mot forfølgingen av jødene. And he said this, silence in the face of evil is itself evil. Han sier til at halda seg kvirran eller kurran og ta i møter året ta i møter åndskapet, ta sjølver åndskaper. And God will not hold us guiltless. God fer at døme okkom for det. Not speak is to speak. Ikke at tala at tala. Not act is to act. Ikke at handla at handla. That's why I came here today to share with you. And God loves you. And God bless you. Tog kom her der. At låta hetta vi tekkon og minnes til at Gud elskar tekkon og Gud velsigna tekkon. Thank you. Takk for det. Amen. Amen. Hetta året får vi det ikke tikna bruk i tikkara bøn. Det er et år som samordner alla kristne samkomna. Og i øynene og i møte at bergas for fralsen som kristendommen øyer. Vi må ikke tia, vi må være djørv og færre forbøn. Det som Timothy lærte okkon at det var i hesen åren at han fann fri og han fann frals. Og det er i hesen her åren at vi finner fri og frals. Vi i Open Doors vil ikke at vetja en bønarørsel. Og vi vil ikke at få samkomna, alle hans samkomna at bya sammen. Og for etja tikkun er vi og hesen. Ute i gangene så har vi det her et kontaktkort. Her kunne du skrive at det kunne ha, så kunne du få blæje som forteller sjøver som hansar, om sier, mysker, onker mistet trunna, men fann trunna at. Fyll ikke vi hver gang fyrir seg ut i høyvnen, vi som har etter fralse og i landen på grunn av at biande forfett. Så vi får takka for okkom, for enda møveløygan, og møveløygan er god til å give okkom at vi kommer standa her sammen og høyre hese søvn. Vi til det også møveløygan er hjelp okkom, fortjallige. Det kostar nekv å få hese tingene rikka, og i Kina, å få hese følelsene fruja ut i Vestrøymen, det kostar nekv å fære inn i parlamenter og annet. Alt dette ønsker vi at de kunne hjelpe okkom vi, og høyde at de kom. Stand opp for de kristne sammen, men først og fremst bygge og sammen vi okkom og bruke et året daglig av tikkere bønnen. Et året, amen, som mest i være vilje hans gjør, og ur tog vilja noen føyes frier. Og ur frien og ur amen, så røyses hekta året som øyder halleluja. Ur amen så røyses halleluja. Ur hans herre bønnen så stender han her som et levande vittne. Og vi kunne sammen bare sige takk Gud. Og vi kunne sige lova herren sammen. Så takk for tid. Som han sier, en krukke er utenfor her, som de kan køre i. Her er visaterminalen under. Her er bøker. Bøkene koster 100 kroner til imiske søver. Så sier jeg ikke mer. For jeg takker for det. Ja, vi får øyne å takke for at du vil komme her. Open Doors, ja, som fellesskapen, han er så understandende
jag vill som säga alltså att informationen det är så gruvband så över det kommer vi och för oss ni att höjda det om att jag håller det till bläge som kommer den från mannen. Jag tycker det att standa vid spårningen alltså att han har svarat och jag kunde huxa med spår bara en spårning som har finns talarstolen och så vill jag gärna spela en spårning. Jag också spyrja Timothy om han void eller om det några töl för folk som i sån stöd som han alltså som har mäkna att flytta ur Norðurkorea i Västerheimen kan man säga. Vet man näka? Okej. Ja. Amen. Amen. 35,000 folk talet här som har varit ja. Ja, avvärst. Det vi för att vi är nu som han säger så är möjligt att stola och vi får oss nu